Enyaronyoke mwa. Ngaki. Yeah. Anero roro ko tanafini ndiri se pare ko runya mokenya yagenda kenyere. Tige nari amenyiro re myaka sara to tele rusigo ndikai ko rusigo. Mbona network yako? Taracha iga ko jagere taracha ro chengumbu elia ya longo go tite paka ngumbu iga angere nyama ige sale getepi anya bantu bagutini bokama naro agara manene sana. Wodi ke yugo kwanera wodi ke yugo kwanera Sameta mukwerero Sameta mukwerero no moske ngakiona akoro kwa ono mobunge mo MCA o Sameta mukwerero ngakiona akoro kwa zito sonye naitwa Sonye pale shimi wa mke kumekuja kumepambazuka. Ya viongozi tunawakumbusha tu. Tunawaamsha, Ata chitorona chiro jine chinsensi. Na wachingo ko bwata kubwe bisetie duve, bwebe ngaki ka imborakia. Halo. Yey. Makura simako kurumugonga. Kai omulisia. Ngaki bwakire. Bwakire tata. Buyatole. Yes. Nwana kwara tebe likurukia mukamai go kwanda buwe kwanda masimba ora taranda ya ebi ulinera raro ramune ko baga taraja nkare karutora mbuka guchieze mu ya ngumbu bono na macha guchura tai wai ka wara tenena kai omulise kwaitire bakaga paragalia kai atunamba fa nanda masimba nanda metembe nanda so zaitiko gokurukia mukama nkorwera nkamuna nkunkabu ya igoda tira burangeyo nachukosoka nakumukokaria naswa karamu kari nagataboke naswa kya mukamana ngolioka nasara gatiaria. Asante sana mulise ngwali mongina Modesta koranje kumkwani aya kwaso chire mbuya mona kwakwani Modesta. Azade sana mulizia kura maiga ya moja kwa moja na tetu akora na kashi matika na deni teli abuo kayo magusi. Halo KCFM nere kayo magusi yeye ona ruto moche sema ni chamiriri ngakimiriri bwakire aki epere kurtombe ya sirimu kaya na migingoroche ndio yaru aya na magombo kiwe torora kumira kigongo boli na umwe ito magombo wote ngaye chiete umwe magombo no ibono kurukwa mindari yechi mu wakili lero mindari yechi to sinira kuruti na ando ko bera roche miginge tari kurwa sinje pali yesale gete na ande no musani no mu wakili oliete iranga ngokorera abantu bamugombe mirimo boli na tu aboge tamambi to kaende tu ke kurugulia mata na to kamwakira chikura ati pale ryangure pale kurunya huku ya trimboka oikora no gokora na gwakure tira kinya sauru chia banto kinyasa ule moyo. Asante sana mama, habari hameipata mheshimiwa Mindariyechi. Amka kumekucha kumepambazuka. Rusie duve bwana. Wana bwakire. Maye tabarayigo baraya batiga ngobate sometimes tie kwabo baraya bikiagera they were ordinary people until tubaye chinguru bagende a county assembly or national assembly or senate batokolere emirimo so watufai tuwaogope. Sisi ndio wadosi wao, inafaa watusikize, wakuje wasikize ground, otherwise 2027 na baraje banyole ground ndio kwa neke hao njiko na kubakulirande. So make sure ngakora muri mirimo elinde bananchi na barabanyole chinga kichingororo. By the way choko menyo bugima burubuya gwetera inwa barayi mambo mazuri tena zaidi msikilizaji. Tena tunabekereka tone gabo togende asa magazeti ilitukulia lero italike ya ikiwa ni Labor Day. By the way abakoli bonsi mirimo iga Kenya tunasema happy Labor Day. Ngoja kuligire tulingo moyegana iguga igango na koroberi gwole na iguo mo secretary general wekembigia kotu wa iga Kenya Francis Atwoli, Papa Francis Atwoli. Sema wanaendelea kupanga panga. Je, tuone hali itakuwa vipi. Tupate kitambulisho msikilizaji, tuingie magazetini. Eje ninka yumugusi CFM emerumukenda na nye enutemo the number one station Inere station ule gene asokosemia gukumanyia na bugogo kubokia
nabono tubangire gukomanya ayamurikiye na kuba chinguru mono asama gazeti yiri tukulia lero ikinige kosi tuwokeruka ni Dynamic Duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier tonyegera nonyine inche ya momotegereri imanye ariro burito asama gazeti kurwa Kenya weka jinse jisiko bunakoretu asure na Kisi FM. Safi kabisa msikilizaji cha vutukile mirongo itatu na isana sinse moya bono mambe jinza ni Afrika ya mocha. You are listening to your number one Gusi Vernacular radio station ngo kondera Kisi FM birango gotonyera buno butambire bimerongo kiandana yenye nukta yemo ase mitandao yonsi ya social media tubwate bina Kisi FM 94.1 mwajo motegereri ngo kondera mutandao wa Facebook kwa se page ni group ya Kisi FM nsemelia X at Kisi FM at Kisi_FM nsemelia Instagram na TikTok pale na bagotonyera buna Kisi FM 94.1 na bunango kona mwajo motegereri na otole live aso mutandao Facebook no YouTube ase channel ya Kisi FM digital na boko like subscribe kabisa share ali bintu bikogenda buya kigimaneke nege kosi kimuro mu micholimi nche buno botambe nguru kwa du omunyakerogo na nche buno botambo mwacho motegereri gonkuru kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya asubuhi bwana. Njema sana, Mungu anasaidia. Nsae nomu ya chinga kichonsi. Ne chinga kichonsi era nomu ya. Era nomu nyamabera mange. Wancha ni bwaye no bwa kerengo kiguru. Ereta chahiti muntu. Iganche tekero muntu bunari. Ere nomu nyanguru. Ke inando ndetali ora atwale chinguru wetani monene. Ekiagara no alenge. Nare bono. Na inde nabeo. Kale na kale. Nero mutungi igoro. Nense. Na byose biraro. Nere lingana liaye. Amachale moyo. Na maisaye. Netaya. Ilitali yaye ne limo. Igakuru kunyasaye. Igatigale ko banyasaye. No nchora na gonchora David byose bya ya doreta ko sokoleta ko. No genda nse ya maguruma. Ami tutotira igoro. No genda nse ya nyanja. Nali. Igagoroje. No gakwadiya magaga asigo etara baro juro weta. Aho digabolinga nindigere ebitunwa. Taiko sobo koji bwana buraru we. Kini go buraru we. Asomo nene nyasaye. Oyo tongete igoro nense. Abiyonsi biraro. Happy new month. Happy Labor Day bwana. Nakwambia bana tarehe mosi. Mwezi Mei. Mwezi wa 5 ndo huo bwana. Mwaka 2026. Kuna jamaa na celebrate birthday leo. Tarehe 1 bwana. Siku ya wafanyakazi. Ndugu yangu mkubwa. Anaitwa nani? Mwalimu Andrew Mayaka. Ndimo Mayete. Ndimo Mayete. Iga ibole tarehe 1 mwezi wa 5 bwana. Bana. Hatusemi mwaka lakini ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 5. Happy birthday mwalimu. Na bantu bado batubukulikana sana birthday bago twaro mwali bu mwaka. Chinkulikadu. Must you say. Kate nate babantu. Osera bora toke ruti hii. Waenda limoto bia. No, regi toko irura. Okay, ntebi kukwale. Abantu baro barabya aba. Abantu ngombo bweka. Nalo kukwara balienda. Ngombo bweka. Okay, tikadu bweka. Ngombo bweka dai. Alikebero keto tole. Agiri talikijinga wala sana. Ajinjinga. Baede, na ndi muga kora ndi yaba turi mu takicho. Bono igoro narenge sakuru kunga gesurura. Gesurura ibere kiro manyete. Gesurura nere bono. Nera kugwa igira ali matongo, enjere kugenda matongo ali junction. Utara ikentanda. Otire igorake. Osoe, awo so kuchia igo koboko bego kobegentanda. Mbabegete sani bosi ali bagete rangi ya yero. Bono father naro kunga Father Felix. Father Felix umrumu abona kuwa ukurukunga John Mugaka Mugoi. Pole sana. Narenga matanga litiko ligoro nkanyora abantu bakega igati ngokora na madeni aya. Malizana bwana, malizana. Kuna jamaa anaitwa Joseph Nyachio. Uruchinsemo chirichia tinga. Igante betingu kwa nyama igamange sana. Tinge yeme. Nkisi kaundira unosenyamira. Ne watu botukana. Pole. Aglas mosa.
Tirigo kwa Wajize, no na agire tabaiga leta baiga. Douglas Moseti yes igakuro chinsemo chia Nyankoba akante bingo kwanya maiga mange sana na Joseph Makoli oyole mu muromo wabo mwalimu Peter Bugongo Makolia Makoli sorry agakora abisie kigali kiko kunga Transluxury ali chinsemo chia Kigogi okay na rongi mogeti goje town ngwa kana tende tingo kwanda in fact ngakare tikere asante Joseph Makoli asante sana n'abantu bonse bagokora abisi bagotegera in fact bone gababegetirio girionsi alikegogio abisi company kurunga Transluxury ya yechigali chigo sema asante sana wanatusikiliza saizi loud and clear nilihakiki jana ulihakikisha jana kweli vizuri kabisa bana sema vizuri sana ulihakiki bana Unajua kuna kufuata ndo muliro kwa Kiswahili bia wako anabuye unakire by the way wako ni unakire nkirebo asante una lolote mimi sina lolote tuzame magazetini tuingie bana mwachomo tegere kuna butambeje goko ni bwa gazeti ya Taifa Leo chitalikirero ndoche gaiga nemuli nyabwango ndikeire gaiga gotevanganira tegera tabia sana nemuli nyabwango Montereva na Sara Guto Moteli amanyekane sana sokotera kuli kwa Amani Kenya wamesema wako ndani. Asante sana kwa hivyo kwa nembwa gazeti ya Taifa Leo italikirero neye mo kabisa yo mutinyo gatano ikiwa ni Labor Day litukundile Jumaigo Sofurahi Day umwaka 2026 na kama ada ilivyo ada na ada ya mja unena muungwana ni kitendo kwa gazeti ni The Daily Nation itariki ya moyo mutinyo gatano mwaka 2026 litukulia Furahi Day Labor Day ikurukunga igoso Furahi Day oyo koigosa tigaigosa oyo koigosa tigaigosa juu yako angalia waleti yako kivyako kaende kaende sana na kakuja anto bacha kite weekend igoro ai bakolie mirimo vya serikali bacha kite igoro sisi hapana tambua hiyo ai tuko kazi bwana tuko kazi tu tivinjira kwa heshima na utaratibu wa aina yake tupatie headline school fees scandal ai school fees scandal ono mungano cha nchire peji yakane bakase peji yakatano ngana kibono yarorekanire gaiga ng'abalimu abanene bisukuru aho especially che secondary ndio niko bakali gwakani abayibuli school fees etanite kerengo kiri wizara y'ekisemi ebegete gosetebete bwana kwa mutegereto mu waziri bwa ekisemi ega Kenya Musike Julius Ogamba Migosi nilimsikiza kwa makini sana uko rutachi sasa igarale ngai gabasongo kisi National Polytechnic kuligoro ndio ogote bange principal ya Alliance Girls wende mukirigwe gatambo kirige tindi Musubati Margaret Njeru aso comment school fees yange mara kabere go chia saba iboli hata kuru 53,000 and something up to 120 something thousand Kenyan shillings hata not Ugandan shillings ni Kenyan shillings igen tukiko kumi sana but bono mboliga onya abayibuli bata complain because na bate bete bweka ngana abayibuli ba complain sana how will you know if you want to visit the schools oikaranse Nairobi na kie principal secretary de karanse Nairobi akara bwatu kire sakire koro kire linga kisukuru chibwente kurusiwe chibwente kurusia school fees kurasa abayibuli ngakyo ikaranse Nairobi omanye kikegendrete I've not seen any of abo bisaba bejize mijiwa asa bisia na gati abo bejize sub county nsaba rabunga at least ngotara balenkora omera nande nabande ngakyura koro manye gosesa kile yekwarwa nkobere implemented egasi enkongu sana kata serikali naye taba goziri kibesa bagotalira exactly ingi batagwetera si school kutira zidi costume waziri gokora impromptu asechi sukuru weta kumanyanga kigendere taro okay ngai tora kole tumanye na kitora kole tumanye nga sukuru kinaenda bibuli bagendere go cyande kasenjire ngabuneye lakini mbabu atie channel maybe yoko relay umaita alliance yaba bibuli bakwira bana baboro nabantu abanene kero kende baramanyana no mu waziri no namba ya yesimi ndio mbale ngabale asechi sukuru my friend utamaitia soko relay complain yawo gochi Ronald Mayaka brigadier to apply ya serikali wetere wizara y'ekisemi omo waziri no mo principal secretary ase ngonjole biru no kora ateba kuru moino
abalimu abanene tubabagosinna barabunga ki ingi bakomendera school fees ya nao batari kujalia amangana yabo ibuli kubwadana na abalimu nechi board of management. Yes, board of management ingi bakomentere ngenje lakini bono digere di school chiba sia capitation serikali wende guru how long chikureje magoje kwa school? Very good question. Zinateka how long kufika kwa shule zetu? Etamu tariko era chitaji. Yes, ngakia balimu bakolemera. Yeah, you're asking a very good question. Another thing esukuru ke ko perform poorly mbara bako weke pressure asero mwalimu mone bas. So before a ministry of education eire getambo kero kene yos tigeme kishuwa chibesia capitation ngo gachire elindero sie ground yo kubolia maswali na ki echimoko mentanjiri echimoko mente kiagire chitoruete mapema kero mwana ibesa yaye echimwame ndenga imwaruseti. Sasa itakuwa vizuri sana. I submit to your suggestion. Hiyo discipline itakuwa nzuri sana kabisa bana. Mbona ngora sepicha kana baka sepicha 5. Angenda se headline gazeti ya Taifa Leo, Niko Kadi wakafanya muujiza. Niko Kadi wakafanya muujiza. Kina nani hao? Hawa ni Gen Z. Na kauli mbiu yao Niko Kadi. Wanataka kati chinga kichomo elio muda walala salama. Iko bachi ete bakaregister so bunge sana. Nako kore kiumbe gya IBC gotema gwikirania ganga yabo yo ko register enamba enene yaba hakichukura abayia. Actually go ba registered baikiri bagete 2.6 million new voters. Oroboti uronorora sepechi ya karenga gaiga igobara bageta sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo naro jumo monyekero gwikembe gya IBC moroke etakon Rastas na kuwa nitamangana malito sana. Kwa motegerete president karari ngekuwa na kurasa matanga Aise Davis Chirchir. Yes, nilimsikiza. Na kuwa nitipake kwa netege kale. Ege kale kabisa. Akamanya na road translation igaiga. Igabete disappointed sana n'abantu bakale. Na waja register bwana. Akaboma ni sana kubaboli ngabono president ini mubwate bu president. Mumanya kwanga kubwata chikura. Mugo tigango chandeka kwebere lisiko ngankonye abantu banka mudaiti kubwata kura mongonye yezo gaya gadetu. Sorry ndaje rukavuga kurage ndabusyo. No, the president was disappointed yesterday. Naro chibinago kwa na body language yaye teke ngichiti kumuira buya. By the way ali bantu bari vale mbeso geti kubwata kura hakumeti sana ngabono kiboni konyali. You mean you people can let me down? Aiganka kati inukanga mugende ko register kati inumweso kiaso ngimwegerere kirogo ne president ya ukwana nakira jikombera rais go divendi kerogege 2027 onye inwase nkuru mura register na kimutege dembe onye ngosongu siko na eno mbwelete bono ndikikura kurununka mutaiti kubwata agi ekere ngosongu siko imbwelete minyoka goja ngigame talia Yes, very interesting this time. Asepeche kabiri gazeti ya Taifa Leo nebo toroboti ngakiwa no waziri w'egisemi ya Kenya Moske Julius Migoso gamba arurugo kurerogo tindi cha sabari mbali abane bechi school bakomenta chi school fees kubwatana na board of management asaruru mu wekano we school ya Alliance Girls. Hii amenta school fees almost marakabere aruwe togo ogo kurerogo tindi sana gochese school ina korwa ogo chika gochese kombigia teacher service commission koirege tambo kerege tindi kiri chiko jesu mwalimu we school ina board of management ata tenga tigebune rwale mbosonga akwana totaliro Alliance ndane chinguma iwete peji yakabira segazeti ya The Daily Nation nebo atomugano ngana ki nonyorete ense ya Buganda nebo ate chiefdom ne kingdom a culture ya bado nero ndio nonyorete bana bono Kabaka kingdom tobasomire chiefdom ne yagurukusena ki kuri Buganda alia Kabaka mtesa ne ko ikono Wone king nero ya mego cha Kenya gega setaro. Yes. Aratara sinse mu kiri cya Bukusu ime ya Western Kenya. Igakora kunga umukaka Jude Mike Mudoma uyora tare Trans Nzoia na Bungoma counties ase enjira ya moyo gochiko igerege koro kie chinse mu kiri cya Western asebo igara kore etaro na kumirana n'umugabane w'county ya Trans Nzoia Moske George Natembea na atari chinse mu kiri cya Kitale mu chinse mu kinde. Actually, Western Kenya is a very cultural community.
yabaluya wateke ikimira kiabo bado ngokiega ege kongusana hata ndugu zetu wa Chaluo pia babwate kemira kiabo naona bagusimba bwate kemira lakini aba Masai stand out hito kia kusigia chakira kwa rounded sana wakati bangi binte byetu ne chingaki tutageti bibinte bi tigege kusiga sire sura badodeba tigege sire tonoge ragani ya doragani gaki kiara moro riri gitayi bagitogora gendi ya tantu agenda sakuru kunga Bumala tukamanya kugenda baka sakuru kunga Vunyula hapo ni western bwana hapo ni western bono Vunyula actually tukatebwa west tu alenge 5 kilometers kuchibuganda yene county ya Busia in fact tulikuwa kabisa kwake Mudi ya Wori ukifika Malaba sasa ndio mpakani kabisa Malaba kabisa tulitembea hizo sehemu zote hapo tuagenda boge nigetororo ndinacha ku understand igekurukia baluya ngwa igosa na igosa yara matera yeji baya kubugia yaire ngeitu ajite yo muradi ronto igoso mbuya na ewe ngoke kama jiko gita ni vizuri kutalii nje yako pia kweli vizuri kabisa asa hali ngale tatu muzike kai mondo tako ngaina koranje kahutale uchia kurukisumu de aja kurukisumu ana ora kote byoso ende masino ibiga yo yenda bakaiga so muntu kurukunga sorry aso waziri opio wadai ya ugunja wete ugunja bunge wa ugunja kao manyago ika my friend ya sakurukunga Busia town. Alafu pia napenda Waluya kwa sababu they are proud of their culture. Exactly. Hata wakipanda gari kwenda western lugha yao tu wanakoroga tu. Nubo kimabwabo line tofauti sana nubo kimabwabo libwa gusiga. Kwa identify tali muntu ndi mwensi okuruga kuruga western yali. Kwa identify bari umuntu okuruga ubukima. No ena bageni barali. They know. Nyina mazoezi na bego video koli. Ane ngacha kusoma ngambali kuna chabukime njere yetu ajire no science yo bonge ngauko na janaka yo ga chipisi hakuna. Ege tunu kage gotere kwebeza igora bana. Tali ya tata gusiya kasani ketengare ga chura chuteri kwa goeta na bokara ete bosa. Ebi yoro bigo tere kwebeza. Tere kigeta omudo tigajire sibiti ya era mogonya. Ade mumwa timuso kuba yete. Aya kukusuka kwa chanikire. Gahakitema bunuko jara egeteke ndoigote nilipenda sana ora difurahisha hakimu gano nora inamba yaboro kiwa bali ba join junior secondary igoya keire sana asekerengo kie chilfu emye mona 53 na inye chimikiana na 44 yemo korenga ni wona boro kigwa million yemo chilfu chimisatu na 15 na chiminye bakoleta matemu ya grade 6 so hao wengine walienda wapi hatujui bana peji ya mugano ina ora sipeji ya kabiri gazeti ya Taifa Leo peji ya tutoge muri kireteke ngana Kibamburi ya kinete kuruase alenge swampi gale sinse mochi ya Mombasa bakabona igera 24 hour economy bwana Bamburi ndio ile simiti inatengenezwa pale Mombasani huko bwana ntumegenda bosi yoga igankumulika bali gori boro wa malaria batanga why malaria cases have gone up oyo no muganura sepeji ya agatano na lima se gazeti ya The Daily Nation in short kigaga kia abantu bateme kuna bakonyara abantu rabarabia seji umbukirabe macha tigo nyakotera materema igaofyo na chini ya neti laleni ni kweli kabisa naki neti akigurukwa ni vinaitwa viandarua vile viandarua ama chandarua chandarua zikiwa nyingi viandarua vile vya kuzuia mbu ambazo zinaambukiza ugonjwa wa malaria. IBC una registered 2.6 new voters ndio inigora sepicha katauna kabila sega zeti ya The Daily Nation ase peche kata gazeti ya Taifa Leo watu reporting kibono judiciary bara chiko cha kumurubiri mu yabo go chikobeka chi list cha abana chibi na bandi bagakora semirema senseme iyo ngo bakobeka teneni onye gwakorera mirimo ngo tebigura gwakorera onye turakora igokobekwa se list ya bali batarakora correct yes at the same time
bono gaiga nindo Edwin Sifuna nkwererale uigukire kabisa ngiye kogera gupinga muraibu nsi ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto na ngote balingo nakorengereria ringankero gukiara chikuligia kubwatekana le nabafuasi ababwate bono. Do you know why he's making a lot of sense? Kama tebanga NSM yende ya Linda ground. A 10-point agenda agreement yebagukwanira incho monyene na yirigete insega no koboko abarayi bakamenya kunye sign gali bozi. So I understand it better. As the Secretary General wikamagia OG and as a lawyer. Ni wakili ndio. Na Raila alikuwa naamini sana Edwin Sifuna. Mbona akumfuta kazi. Document teyo mbage nagusongwa ngwa iweto gateba Edwin Sifuna ina magana yako. Alikora boli anything Edwin Sifuna osomire document iyo mutaranyenga. Nyeti asali kwansanya nerengo tegerera nte binki arengere tigore document. Nanyorete chinga kichyo komo boli amaboli Edwin Sifuna one time aigase county ya Kisii. Edwin Sifuna ni mtu ambaye anafikiria haraka. Yeah. Tali moto kutinga legere kubuli boli. Na ni mtu ako very fluent. A genius. Kwa kuongea kwake anaongea very fluent. I think ndio maana anafiti sana kwa ile kazi ya Secretary General. Tali ko ligimangana. Atafuti maneno. Epeji ya gatatu ni gwata mugano na kimura iwense ya Kenya muske Dr. William Ruto arosirie team irachikomokonya ndio irachikotema komokonya sorogongurwa Mount Kenya timu yekora wana Deputy President Kithure Kindiki na waziri bakega ni Principal Secretary Simbararo na bantu banda serikali elinde gotema korangamba konye anyore kuranke kuru Mount Kenya kiagara kurengana ni gazeti ye gari Gadi Gashagwa omukio ye bogotema kubwatania nzeme iyo ni gororekanire ogutora matunda mange ekiagara ge gotebekana iganga nonye kere research gukorwa popularity ye president ya sorogonguro Mount Kenya ya Keire. Actually mno kwa no mugano iyo no kwa no mugano iyo kubwatekana na popularity igokea bono muraibu nsi ya Kenya muske Dr. William Ruto chire ne mbinu enya yogo chia kweoni ya Mount Kenya na magana ya tutam bono mochorere Professor Abraham Kithure Kindiki ne deputy president mugabana bwe county ya Kirinyaga Ani Waiguru no muraibu abanga se bunge bwe mu bunge bwe constituency ya Kikuyu Kimani Chungwa goche bono komo ni bwikirano wa sorogongoro Mount Kenya romuganura sepichi ya kane gazeti ya taifa leo gukorera ni pelinga ki abantabwo nobwate ground Mount Kenya individually egasiye nkongu sana because politically Anne Waiguru matengo korale tamu ya kabere no mugabana so politically anataka nini? Nilisikia ukiuliza swali wakati fulani tuliuliza pale nyuma na igwete mo kwagiu enjeragete no mugano lenga se gazeti nga onye kuabero mugabana umefanya tamu zako mbili kulingana na katiba hauruhusiwi kuwania kiti chochote iwe seneta iwe MP iwe MCA kwa kipindi cha miaka 5 and then after that ine bill they proposed lakini ekerokoli technically what does Anne Waiguru want possibly if William Ruto isekwira na naenda asekerogo kibura iwensa sentuna ya kabere ai bubu waziri ekiara na yawichia kero ta kwa nero deputy president so she has to find a way you survive at least there ajigotoka ime ajiko relevant go chime igongwe burugira ari mapema na gochia kwetuke kere linde kera gochikorwa sekerogo kibo governor embe ote chikumwaka and Kithure Kindiki lazima akore kere nta kunyara agendere gutigara sekerogo liyo deputy president otherwise ngiye kera rangere kati ya Karozo na Ali Hassan Joho araba kurutira na Jesus sana anyway kibago mudajima yeti ya sepichi ya katika gazeti ya taifa lene watu roboti ngakibono roboti rukare gosoka roeta ina ke kurwa sekiombe kia Kenya National Bureau of Statistics na ne wizara yobochenu ingenjwa wizara yobochenu ngote berenga ebisa bya mareli gakibiranire nsake na KNBS igobagota ngebise bigo bikinete so hatujui who is who noroboti rura sepichi ya katika gazeti ya taifa leo at the same time nyora tomo waziri yuko kunga John Munyes namkumbuka waziri wa labor nakumbuka hata Amos Kimunya Amos Kimunya for what to happen to you Munya must go nakumbuka hiyo Boni Halwale na liarenge mubungo ikolomani Dr. Boni Halwale watoroboti kurwa se constituency ya Olikalu
Scandal ya Grand Regency. Kenya itwarura atako. Bana obochori obokebwe constituency ya Olikalau. Igo actually bwatone iruna baruwaneria bange sana. Kurasibia mabitatu. Jubilee, DCP pamoja na UDA. Bwana yuno kwenye kwa urasipi je 15. Timatinga kie Emuru Adikiro ndio wachotambuli kwa kana mutinyo gatano. Yes. Kama sijakosea. I think so. Emuru Adikiro. So acha tusubiri tuone vile kutaenda. Roboti ndo rasipi ya gatani gazeti ya Taifa Leo at the same time. Tata igwa kurase county ya Kajiado. Ndio. Ghost groups missing cash. Auditor General iga discovery kiganga account ya Kajiado. Oni ga ya mulikiru nga yekuru gesena ndete chibese kuchiase chi group chitayo. Rozi ye group abulika bantu chi list ya bune chimama bicha majabu chi bande boboto kile chibese lakini group iteyo in real sense. Ghost groups. Ndo muganura CPG merongo irenga page ya 15 gatata gazeti ya The Daily Nation. Osaka nimbo bogenderete ase county ya Kitui actually kwanera mwingi mpaka Garissa kule Osaka nimbo bogenderete bibago biro sana. Niliona senator wa Kitui eno kuambua uko kwana se bunge ya senate Italy goro yegenteke na assistant video inaitwa VAR video assistant referee. So penalty yiga kanwa so gendo kireta Arsenal gorwe draw ya mase ya moni team ya Atletico Madrid. I think Madrid ngochi bale gocha ime ya Emirates. Arsenal itakire kubwa egolie ya walikuwa Emirates walikuwa Emirates hapana walikuwa Metropolitano. So wana Madrid ndio wanakuja Emirates. I think Arsenal wanahitaji bao 1-0. Ushindi wa wote ule aina yoyote. Ushindi wa aina yoyote ule utaipatia Arsenal ama utaikatika Oyole kwa kiwona baratwale points. And yani digatoshe from your mouth to God's ears. Actually now we need to support Arsenal League na ko Bongereza because PSG ke ko France League 1 baliba naki beating all odds. The school girl who rejected the cane. Na de team ya Shabana mbamo etemere mbamo emiremo Osborn Monday. Oyuru ase team ya Muranga Seal. Onyole timu ya Muranga Seal igo ya rusiwa sekimino giamo zat ne timu ya Mfalme FC ni kile kintu kirete Osborn Monday go seli ko Muranga Seal lakini timu ya Shabana bamo etemerimo then Peter Okidi oyuru ase timu ya timu ya oyuru ase timu ya Shabana. Peter Okidi alisema anasema tembea noroje record ile yabunete elia it was 1 hour 59 pewa ile ndio namba inare namba dogo. Tungoja tuone mistari. Kasema yako kiro ko taligere. Kebeta. Nera kebetaga. Kamita bike kabeka. Karateria agent ya kabeka. Ondi abaganya. Ake. Ekimu murori ke gachori bere. Meaning yako positive. We. Huyu na hiku haraka nakaba positive. Hakuamini macho. Yake. Mungwana ubone rutege nitindu kenderete. Agateba no ebintu yuwate hivi tu ni fake. Devi achire expiry date ndekero kende ngakitindi amineti buya. Toende bulia sakongu. Toendai. Ina imagine that's what you said. Pataraya anacha kwenda sakongu. Mwisho kwa kama daitigange ndebo naende tebinde. Akakimbia karibu kanunua kits zingine akaja nazo hazijafunguliwa akasema nimeleta hizi ni mpya. In fact igora iwe kwamba igora iwe kama ndizo hizi ni mpya. Akapima tena ikawa hivyo tena. Mistari hivi ni wili. Huyu bado moja. Muroli bado 3 minutes. Wano maiteke kigarete ngusana no getenke ikerbo no bwo bwachakire koba. Mungwano yo bekirembeho. Mungoro bekirembeho chakire kugira murabono. Chakire gutanta na nkieke bono nkieke. Kibono kiandeta. Kamanyekana akabantu mbali barenko bakaria raisingi ntonkiri kigendereta. Bakatanga dia dosio meliango. Kids zili mbaje biseti na wachile mese granta kai. Mlikuwa mnafanya ukarabati hapa ni nini? Haya tango pima tuenge lakini imekuwa hivi na hivi lakini kids ntorachiamini.
omunkwano yo mulingo omungaini okora ni counselor at the same time ni motivational speaker. Bana akabatebiga hizi vitu za zingine zinakuanga hivi, musi tense. Niliwahi fanya kitu kama hii kaleta matokeo hivi, lakini kwenda mbele, kwenda kwa daktari original nikapata kwamba niko sawa. Yaani gotema kuira ni mungwana ulitatanta na saidi. Kabatebiga ntumogokora kurugiga iga igo moko genda sumunyagitari. And you make sure muikaransa n'umunyagitari mumwerese ngi mwakora. Njera rekanete tarengi bona re muntu uri tayari naende kugenda gucibusio any step kigeraga igegerete nga ekiabere nakyo. Nchera tiyo kirachi gucinchia. Basuka busio. Kera basuka busio atawa kwenda hospitali. Ile mwanadada akamwambia utaniruhusu nahera taji tiko mworoki madara umono. Utaniruhusu niende tukutane siku nyingine tafadhali, alafu ndio tutaenda kufanya hizo testing zaidi tuone hali vipi. Wana umuruli akamathabini sawa, lakini tata agachandike birengereri sana musikoli akano umanyete mbaka saa hii mungu anoitamanye kaininga kiagenderete na mwisiku yuna chite mbanye kukuwa na nere alimblock awaongei chochote. Sasa wajui ni nini inaendelea hadi wa sasa. Wacha jamaa akubali hali. Ndio? Yeah. Nenda gitari yange kwegwa mariogo. Yeah. Apewe dawa. Kweli. Bantu baroro babere in such a situation. Lakini maisha inaendelea bado. Si mwisho wa maisha bana. So kwanza kabisa akubali hali. Teke tanga ni no accept. Ma teke komwense ye no accepting abone kinakikiabere. Ndaisi go chaka buya ekero accepting abone yaberega. What next? Ndaisi egento go sinya bantu go chaka buya no kwa accepting abone kikiabere. Yeah. Umaetero ni savari yokugwena iyo guchaka no kwigena aberego. So the moment tunakubali ayubwa atia machiko still you will be no more like anybody. Anchira nanga nkasambuate. Tigange bono kuliyo bosebu bunyagitari na kunywa mariogo. Ndio bako menya maduka mange kubua onguse kulindo kukwita abantu by the way. Onge kuragani yo nini kikiabo ngakingo chakoba ngakinsego chakoba bla 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 bla, you will die my brother. Tafaraka kweli kabisa. Kubali. Umayete wapo waliokubali hali zao na wako sawa kabisa. Why you are not able to move on is because you've not accepted you've been left. Karati kabona so wanja hali. Wana Ronald Mayaka Brigadier. Karakwaniranga baba gutikana na ndeba iranirana. No, abo it's their choice depending on nga kiyomuli konyo ujire. My tendere, by the way, let me tell you. Ndire ekaro make a decision. Decision making is a process. Ndio. Indiro ko way advantages and disadvantages yegento. Ndio. Wakonyora advantages sigachire chinyinge cheyirira diri. Whatever, let me go with it. Ndio. Yeah, so long as you grow, so long as so long as you're better, just go ahead. Because a decision should be favoring you. Wengine wanasema heri shetani na imjua kuliko malaika na imdhania. Unakwambia so turning out of emotions, because emotions are short lived. Kweli. Ligere liyo butambe bwegente kutagete ko make a decision na kira kyomburubi. Igo to baisa still na botora rotete abunga ekero mwatiganire to bumwango gukore bintu nga gutagete gusibyo yobororo mwatigana. Take time. No baisa kuchikwanyore situation igete. Yes, kero bono what tulire. Yes. Kuminga akinenyora sabo na kingo to. Omaye kuchikotakoyonyora na maite process ina etagotaka. Nere kero kendero obwatire process ya ebu yabono make decision chiachi ngao uchikote magogo koresire. Na underline lyabo obwatire
Ji process nere yo. Chia yebuya. Yeah. Asobo ngora. Yes, Kago pimete na ndinga kiobf na. Correct. So kuiranira na thali issue ne lina ki which process mwabwati. Correct. Bana. Ndivyo hali ilivyo. Kweli. Cha tumalize. Alitakora hapo mwango kora move on by the way. Andika vamongora. No, take time. Take time by the way. It could be a distance here yabet established. Igagati ebintu mbire bwente baorokererie mobe mature more something that you were not able to see ekero mwarenge amo. Warore. Oyisa kwa make decision yoko move faster. Emanya go chance yo mero monto tari komesha to the level yo mwati ganetenere. Ndio. Ngotwaro situation ikorokunga regret. Mbe sana in fact ira kuumiza subuhi mabua going forward. Lakini nilikuja kukubali ekene mapenzi ya kweli yapo. Yeah, yapo. Na ndio yanasumbua watu wengi. Kweli. Egenti kikwatanga kubwate kananga yomuli akolireki. Ojire. Mtu napata wako na mtu mwingine the other side mwenye alipata lakini bado yuatafakari ya huyu. Wabete timeline ya kule likia post liga. Yale. Bali nuri mundu lakini status yako liga ki omuka yalenge. Engori kumuita bado le rutielia. In fact bako birengera byo majiko tantana bako nyaga uri kuboneka kenge kwa rengera libona. Kweli. Kumbe mawazo yamezama the other side. Ai, bada. Yale morenga. Agi. Yego yago ndebo yo. Lakini uliko kiko na manyete. Angaga aganzira iga, agaga ntebiga. Ojo rori riri kumera mavero rore ire gankie ke bono bwesa leti. Igiega. To da no ja ko legete ke byale yata ya. Lakini fuata roho yako. Kwambia bana. Fuata roho yako tafadhali. Make a decision which will number 1 guarantee you peace, yes. Number 2 make you happy, and number 3 make you grow. Ngakikwa karo wacha kira peace. Ngakikwa wike ode iga. Kate na virigo. Kiagere kero bwate peace of mind. No taragira brigadier. Aboko jorose bugete. Peace of mind brings the joy of the heart. Yes. Kiregen peace. That's why Marika tebanga yo morembe. Moyo tunyane. So oko yorigi onyonyore negentekemo, no oko yotunyana negentekemo. Igo ogotama. Morembe igo morembe on the move. Yes. It is you to pursue. Onyo ikere. Ndatemeza na nyorongere kuri bosio. Aya tema minyoka no mungwano yo twakwa nawe tukimilioni sana. Eyo Sebastian sawa. Minyoka ayo onyo ikere. Njena takamba bosio. Find peace and pursue it. Dabe bosio. Ndigera abe buyaba nombe kuri bosinyo tunyana onye ko gojoka yo tunyana we. Bomberade. Tuberade ga. Gesama skali. Okidade. Ya be ndite nyokirikire tokene. Yakoba akire tu marega kama David ayikoseri. Yakobo. Wa mariko. Yakobo wa mariko. Tumalize ba. Ya gazeti ya Taifa.